نویم گدروی از خلکی هریم کوبانیمه جیانا خام الحلب برای بری خواندن من و کارم الحلب بوده. من الحلب زنگاه حلب ادب فرانسی خواندیه. پیش را شر سوریه دست بگیره و شورش 2011 سوریه دست بگیره. بنا پنابر ام جیوک و خلکندین درکتن سوریه ما برای خدا اروپا. اما برای اروپا چون جزایر لیبیا لپاش خواندن خواهد کردم یعنی خواست خواندن خواهد تمام بگم سر بگم اما چه نبود از هاتم وقتی خلکی ریا اروپا و بود هم در باس اروپا بود از هاتم دانمارکی بجیبم جای خال دانمارکی گرد ما پر کار کردم دست به کردم کار ترجمانی کرد از زمان دهنکی او بوم زیرک بوم یعنی از زوفیری زمان بوم ادیم اوجی تأثیر خواندن کم کردی یعنی کردی اکادمی خواندیه اوه یعنی پروردی کردی میچه زمانی کردی عربی جزاتن ما خواندی و انگلیسی و فرانسی مزانینگه هیدا ادبیات خواندی جبر وی که زمان آسانه بود یعنی خلایی بود بس به من از زوفیری دانمارکی بود کار ترجمانی میکرد پیش را چند کار ندین میکردن کار جیردین خبخشی لدانمارکی مپر کردن او فولنتری او عمل تطوعي شد بيجي پیش را من شرکایی که ترانسپورت دامزراند و برای ما بهندکه کی دست بکر یک عربه و نهاج عربی ما زیاده تری سحابی هنه شوفیر ما دست بکر از بخوابم تنه بوم وی زمانی او ویدمه 3-4 شوفیر ما هنه کار من بس سر کامپیوتره تلفن چواز شرکای مزن بکم فیرمای برفره بکم و پیلان ما دا بلکه حتانی بود ساله وارن ام بهتری صد عربی ببن شرکای ما مستوای بلندگی لدانمارکی هم ناوی کردار ناوی پنابران چمکی تدی لور پر دراسات شده بن سر پنابری هاتی چه کارید کن اگر لسر سوسیال نه اعتماد خطانه سر حکومت لنا بخوا خبره وادبن از خوازم به که جو حکومت اروپی را و دولت غربی را او بکم بیلی بکم ام ناتنا لسر وان گرانی خواب سر وان دن ام هاتنا خبره واد ببن کار ما او عربی مازن هنه بجوک هنه وسط هنه ابنی وی کسی نخواش کالوپیر فیزیوتراپو عیاداتان کلینیکان وان دبنتینن نه کار ما ام خدمتی وانا بکن کار ما ام ترانسپورت بکن بس کار من مناقصان ببینم چه شرکه برفره بکم چه شوفیر ببینم چه عربی من برنگی تأمین به شوفیر من تأمین قریبن اگر تشتک بود سریوان هات زمان مخواست از فیرمای خواه برفره بکم مزانب و اساسیت دوی کاری دا شوفیرن کارکرجی زحمتن لوی ولاتی تو ببینی من برای خدا کمینان و بلدیان مگو از بپرسم لو کسی نو هاتی دانمارک کسی نو هاتی ره کارا نزان چوا دست کار بکن از بلدیان را من ایمیل جوان را پری کردن تلفن کردن لسر فیسبوک گروپات کردی هبون لدانمارک من دانی شوفر جم را گرگن کارکر گرگن به ویرنگی تکیلی چی بون کسی اینها نکو کورسات با اون گرگ بون لور وی کاری ما دوی کورس انتهت کورس نب تایبت هبن ما کورسانا جوان را چیت کردن تسجیل دکردن قید دکردن دچونه کورس خلاص دکردن ما شوفر کی کردن دسه روزان با آن را دکره حوال حتی وانا فیر بکه پرورده بکه دوی اکیدا یعنی من فایده لحکومت کرد چوا نو کسی لسر سوسیاله مبکار کردن من فایده لخوا کرد لفیرمای خوا کرد چوا از به آستنگی شوفیران دبیدم
شوفێرە من پرۆنی کوردن تشتێکی باڵا مکشاند زمانی ez bixwe karker bûm li Danimarkê min dî kesên civatên din Ereb, Faris, çi Tirk bin, çi Efxan û Pakistan kî bin her kesek pir ihtimamê dide kesê xwe kar bike Kurd zamanê ku min terceme dikir min di nêrê piranî kesê li ser sosyalê Kurdin yani kesî wana kar biketine min biryar da min got eger karekî min bibe ez ê yekem kes têxim ew bi kar bikim ihtimamê bi wan dim Kurd bin ji ber vê yekê şofêrê min ew kesên li cem min karkerê me piranî xwe Kurdin sedî heştê û pênc نوت شوفيري ما وكوركري ما كردن عم سيارة قورانا أتواني نفري اعتيادي سركيوية كوتي خوي سركيوية نفري دو نفرش أتواني سرخي كوا لسر كرسي هانديكابن أو أنا دبي بيان خود بيان هيني وخود بيان بي نابي بزيان بيها بي أو توزي وقت زيادة الدنيا لو كانت زيادة الدنيا لو كانت الكوا بيان جيني زائدا همان هي هني كاس هي او كرسي انا او اماني كرسي مع وكيل سنه زيازك ماني بس قديوا مو الى قالدر مكان ببيت السنه ولا بري هي للشقاء جي مسعدينيه دبي خود ببيت السنه دبي اجازه لي رهبه وي الشرطه بوي هي بسيار بكاليت كما ام اجازه بكورس وريه جري لدواي كورسي تاكسيكا كدنيا خي اجازه كدركي دبي بچي بيان جروج كورسي سيرفيس ببيني چون يارمتي او كسانا عليك و هانديكابن يعني نخوشن چون اتواني انا ماني بصاله چون بيرن چون يارمتي هذه سركون بنا شاركه هر شكاتي منال سرخين دبي منالكا بدستي تسليمي كين نابي بجي بيالين لبيش درجه دبي قوريك وريقري اليمان نبرو أو من أرانا أمانة لا إيمان ئێمە و شوفێرکە لەگەڵ ئەویا ئیژەکەین هەمووی کۆرسی تایبەتیمان بینیوە چۆن بتوان یارمەتی ئەو کەسانە بدەین ئەو سیستەمە جوانەش بەڕاستی لە وڵاتی دانیمارکە مەیسەر کراوە لە زۆربەی وڵاتانی تری هەر ئەوروپاشدا نییە ئەو سیستەمە کە حکومەت تێچووی ئەو ترانسپۆرت و ئەو شتانە دەدا کە گدرۆ سەرپەرشتیکاری یەکێکە لەو شەریکانەیە براستی چیرۆکێکی خۆشی مرۆ چی بوو دەستپێکێک وازهاتم وەکم گۆم تەرجەمە کار دەکرد کەس نەهەبوون وی زمانی کەسێک و مدیرێ مە بوو دە شەریکێ تەرجەمێدا پشتی دەمەکێ ئەس بوومە خودان شەریکە و کار کرد ئەو مدیرێ من لەگەڵ مەئاخفتی تم عەلاقەکی باش هەڤالەتی هەبوو كردي مي باشر بو مهندس اجي بخو گو والا دخوازم کاری گیدن ده بر کاری من رهبه چمکی حیات زوره لور اجی دخوازم چکی خفیش تبخم گو تمام ماره الجمع کار بگه ازش ترا در فتره که چیکم یعنی چند ساعت دخوازی چند روزان دخوازی لگورده از چیکم گو باشه پشتی کل جمع کار کرد گو تزانی بابه میجیل جمع تا کار دیگه مكو تشاو شي بو والله يعني از مديره تبو نها از وبابي خو وبراي خو ام جامتا كاردكن وش بالي فيجي كاس ندن هبون تدي كون نمريت اوروبا چه كسبه شاده بلند بن خواندم ترهبه یکم تشت مروف برای خود دی که کد کارگی بکی تدبی از هر رستوران تا که کار بکم تشتکی من یک روز رستوران تا که کار کرد مخاطی دا ندید وی واریدا عيني او خدي رستورانتي ويجي لجامن دمك كار كر وبشرا شو تركي يعني شو باكر كردستان نما يعني او يعني خداني رستورانتي يكون ملجامي روجا كار كر ويجي فقريا دمك او رستوران داخلتك شو نظام بسبب تشبو رستوران داستانا ما تليفون كر جواز لكارك يتقرب قلت تجي ورا فرمل جام كار بك ما عرفك دايكي دمك ويجي الجام كار كر يعني لەم وڵاتە هەر کەسێک دێتە ئەم وڵاتە زۆر مهمە خۆی بناسێت ینی ئیشی کارێکی خۆی بە خۆی ینی خۆی دروست بکات لەم وڵاتە بەڕاستی ئەو نمونانە لە وڵات ینی ئەوروپا
زۆر کەم دەست دەکەوێ و هەروە ئەو کەسانی کە دەستی دەکەوێ بەڕاستی نمونەی جوانن. یەکێک لەو نمونە جوانانە گدرۆ کە توانیوێتی لە ماوەیەکی چەند ساڵدا چەندەها ئیشی سەرکەوتوو بکە. یەکەم ئیشەکانی کە کردی تەرجمەی دانیمارکی، یعنی زمانێکی دانیمارکی زمانێکی زۆر زەحمەتە، هەموو کەسێک ناتوانێت بە ئاسانی فێر ببێ. ئەو توانی فێر ببێ، ئیش تەرجمە بکە و دوای ئەوەی فێرمەی شەریکەیەکی گەورەی خۆی کردوێتەوە چەندەها کەس لە ناو وشەکەی ودا ئیش دەکەن بە دانیمارکی و بە کورد و بە عەرەب و بە میلەتەکانی تریشەوە. ئەمە سەرکەوتنیشی زۆر گەورەی لەو ئینسانە. هیویا من ئەوە کو ئەز ڕۆژێکی vegەرم کوردستانê ji xwe pîlana min hetmen ez ê vegerim yani jiyana xwe li ber temam nakim. Heger ez vegerim ez projeyekî bi vî hawayî bi vî rengî li Kurdistanê jî birêve bibim. Çimkî li cem me divê her malekî kol û pîrek tê dabe kesek ji malê xwe têxê xizmeta wana kar û îşê xwe jiyana xwe çûn bêlê. وەکی vê derê wekî va welatan çawa hikûmetê berpirsiyariya kol û pîran kesê di mektebê zarokê dimekin dibistanin ser milê xwe birî divê hikûmetê me jî ev proje li ceman çê bibe û şerîketê ew fîrmeyê transportê li cem me jî çê bibin xizmetî kol û pîran kevin ku bû zarok ew cihêl xort genç her kes jiyana xwe jî birêve bibe nexê xizmetê kol û pîrekî.